episode asida maruba pons kara share tawri ahanbada Russia badi Ukraine ki matangda Russia gi President Putin da deadline ama Trump ki side ki piki madu ki matangda mention tawke so hujujik Russia badi Ukraine ki marakta war chathari amati drone warfare missile warfare tawri haibaki paw report tawri aduka Ukraine su attack tawi west ki kuchukulai ni plus Ukraine ki makoi drone su production tawi hai Ukraine su link rab country ni han ki su makoi kuchukulai am phasana sengolak pakanglop ni aduka Russia ga matamo da thengra kani apse makoi khange adu preparation da lairak pakanglop ni so ngasi Ukraine na makoi ki drone or missile da Moscow ki manakta missile facility amata makoi na thugai ki haibaki report ama Ukraine ki side ki claim tawre aduki matung da sumi reason asom da keep ki manak asom da Russia ki attack ta ki yamna destruction khara oikre masida mi amasi bakti report ni aduka Israel bati gaza da siriba masida ki dikhar likna si ko mokai ata destruction diam oina ba infrastructure thugai dok no masida tawi so masigi matang dani hangise so White House marung dana kari oi matam da Donald Trump ki market team ta but world class ki chor ba reporters sing laki danu pi na hangki maldi hojik Ukraine amti Russia ki marka tawnari ba nahan Russia da makoi ki tawgani ki hat kari ki assassination ki attempt torobe haidura makoi na maduki namnga da ahan baki step ta 800 muk drone amati missile ka thajilak lo thuai do ki ba amati mi ka tang Ukraine ki hat ki ba masigi matung ta amuka step amada su 900 drones mukna Ukraine de attack tor kiba asigumba amna satiba attack asigi matang da atom ki wafam karino aduga adom na hai kibo wafam ni mauti Russia ki President Putin war si tok tragati mak phebam charo hai ki bani masida Kremlin ki side ki Moscow ki side ki atom ki wafam adugi strongly makoi oppose tor la hai ki na ki wafam alda adu so madugi matang da atom ki next step karino hai na hang matam da mak na hai ki mauti ai 2 weeks muka pi kani timing Putin da aduga masida negotiation da laktrapa wafam da ngangna batamak laktrapa adu bate khoi ki site ki kari oirak I haibuki pawse hojik phawbada ai matu ki reply pim ngam kiroi 2 weeks ki manung da yengu khangu matu kari oirak pa yengu sini so Donald Trump da hojik 2 weeks muk deadline pi di sini Putin da mawti negotiation ki table da lao natra boriti yamna phibam chana ra haitana hojik Ukraine da attack to bse masida gi mkhoi khut thangal le Ukraine da khujukulai pi roi hairam ba Donald Trump amati USA ki team singa sa mokoi hujik nuai rakti masi relation amte leijat ni madi Putin nampu Putin ki side ki ma ki military ki side ki namtha thajelak posida nuai raktre aduna hujik Donald Trump hojina matamamo piri sini masi ki manung da kai kum taudragati Putin ki mathak tama attack to ki haripra west kanglup ko pun attack to ki haripra madu ki damakta di Putin ready ni aduga Putin amati Moscow ki side ki har arsenic missile ready dale masi use tawdri aduga keep na usitraba adu arbati keep ki mafam amata thamloi haibo wafam si hairi sini ojo so kakak laksin dare USA handak marak yarak le Donald Trump time pidi masi ki manung da kari kumba Putin ki side kari laktraga di amuk warasa amuk ka phibam da laktori bra maduki condition oirakhiba su yai ani subana Bangladesh amati India ki marakta border mayam leidana masida handakti India da ki Bangladesh ta changakhiba mi mayam ama masi deport to thokre masi wafam da Bangladesh ki army chief na hai ki bani maldi asi illegal ni makoi na khoi da thajil le mi sing ase masi India na khai khoi ki mi sing upai ta khoi da lakpa madu na khoi da che chang yaw to ba hande le ta ba masi illegal na khoi thajal bu masi da na khoi na madu ya da thabak ni har gi atori brasini so Himanta Biswa Sarma Assam ki chief minister na hai ki bom le khre madu di Bangladesh ka thangnaba mafam sing asita indigenous people marwain Hindu sing koi original inhabitants sing ase makoi gi safe and security hidamakta kuchukulai ammunition masi pi ni haidra haibu poma haikre masi go pom simal laire amarom da paw mana Pakistan amati India ki marakta yam job tension am oikre Indian attack taukre terrorist attack adugi matung ta Pakistan na reply pirakre masita maike ani makki kam sok na kram ke Pakistan di admit tawi makoi Sabah Sharif na malti India ki attack tagi makoi gi airport amadi sokhi aidro so oina kre asigi matung ta hojik Pakistan amati India ki marakta laiba in miti yek na basa amukin hengat kre aduga maduki operation sindur aduki matang ta hojiki spiritual leader India ki leader singitna Swami Bhadracharya Ram Bhadracharya ko wi hari masi photo ase masi ki manakta India ki army chief silai yatin wari sanai aduga mak na hai masi ki Swami sinamati army chief daina mantra pi ki masi ki mantra ase masi Hanuman use to ke baduk malangka da
sita phanglo gi damakta du ka masigi mantra si use to khibada mai pa khibani so masigi mantra si wangon de sine ki jeni aduga mar hai ki jeni pi okay mathau tai India ki ni mase aduga masi mathau tai haidro hai ki jeni so army chief hasina mangon de ashirbat lawra chakre sini masina takpadi hojik India me Pakistan baraksta amuka hadna war se tor kadori bra masini haise mawdi spiritual leader India ki mokhoi ki phona ka chatlaga ashirbat lawba amati tawba masi purmak asiki manungda amuk oirise mosen takpadi Pakistan chu hojik yam de kanna preparation tawri hairi mokhoi ki China da ki 50% off da mokhoi ki plane ka pidi amati mokhoi se kanna preparation lawkhalakli som de India so masagi ji country da jet engine sapa amama sapa masi preparation locally asiga loina am preparation ne ado country ani asigi marakta enmity di yamna kaln khra poni ko Bangladesh ki introducing ta thoki pa Pakistan ki introduce ta thoki pa asigi matung ta magi preparation lokholak pa POK asini maru oina masi taw dori se so masigi war ase nangna ba masigi war ase amuk oigani habase expert sing asum nainari oidu hening de ko masi ora the public ta awa pem workani so masi 99 among tanga oikini sin harise karam batam do ini karam torago ini ma di khangte adupu ing de sin manung da di thamoi nung da mai si chakli ahum su pa omna corona se Mumbai Kerala som da amuka hanna torakle aduka official government health amama lai sing da di hai mai chinta ge wa pam na te adupu mi si ba mani yaurai aduka Kerala da mi kiam track tore ani corona se ano bo web am la ka dor pra adunga gi corona na mapam kya to close down to dana economy fall down to ki school college pur mak si ban oi ki yamna trouble about disturbance worldwide to oi ki UK amati America ka si ki ba India da si ki ba ma si pur mak se China gi virus sina hai piram takra bani so masik web amaga muka lak lisina di hojika Kerala mainly Kerala se nari hai Maharashtra ma ka se som dem ka to ri hai koi som da lak pu wa di ta di masi kari ora ka da khangte aduga haidi haidre corona ki ana web ma lak le kaina aduna jackson mam sangi hojik mask upa aduka sanitize use to pa isa bisana phong puting ta achat athok leiri aduga am jackson na chat pagi mo thawm ko tari masi sing si main points ni Russia gi Kursk ka hari region asitani ham kana war to ne ke bo to Ukraine force changsi laktuna ada Russia na Moscow gi force sta to ko matang kuin sangkre aduka Kursk region asigi pochai ma sokra bani pakra bani masi daga si bridge ama lay so pa important urban bridge ni masina makha tana trade mathak tana bus hawa gari ama mas chat pa adugumba bridge ni masi collapse oikre mi si haidi kayam si bam adi tangdang khangtre du bi si aduga train de so on thaki bagi wani amarom da gaza manung da 8 piri bakanglo hanadi atopa kanglop na pirami adubu makoi sing adu sindok raga Israel bek to pa mati America na bek to pa NGO na pi ki lak na rakpani masi ki cherak sida amaka Israel na bek to ba se makoi hanin chakra du US na bek to koi na pi di ngasi amaka pam tari mati Israel ki kanglop na US na bek to ba makoi ni yenjer bu kanglop asa masi dab su attack to ga masi singa sini ngasi ki